Maya, sa to te fufa tasi le tupo tu. Le ali or filemu. O le pepe fou o Christmas. O Yesu Peris. What does Christmas mean? It means love, it means life, it means Christ, the reason for the season. O le ring or Christmas. Ua whape lava, o na lofa maile atu. Ua wina mailo na stali e tuatas. Ina iele e whano setas. Whatua tua ia te ia. That is why we celebrate together with our families, friends, and all of our loved ones, because of the greatest gift of all, God's love. Ua tā mailo mo Christmas. Tā tau fia mauri on. Let us celebrate together. Our Savior is born. Te maua le fine mu ya Yesu Keriso. O ia o le pepe o le Kerisimas. Ma o le winga moni le nao le Kerisimas. Tato fia ma o le oli ya Yesu. Le whaola tanga na ia saunia. O tato maua ile ola e whaavavau. Tato o le oli ma fia.
That's the real meaning of Christmas. Jesus Christ and nothing else. Everything else is secondary. Let's give praise to him.